এতিয়া অসম বিধানসভাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব। ইয়াত উপস্থিত আটাইকে থিয় হ'বলৈ অনুৰোধ জনাব। We have 3 battalions and 1 Assam battalion and 6 The contingent is led by Shri Vishal Kumar Thakur. Our Australia's বিভিন্ন কলেজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এই দল নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে সুস্পষ্ট বড়োৱে। Following সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই নহয়, পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশত য'ত ভাৰতীয়সকল আছে, সকলোৱে আজিৰ সেই দিনটো ভাৰতৰ স্বাভিমান আৰু গৌৰৱৰ দিন হিচাপে এটা বিশেষ দিন হিচাপে লৈ পেলাই এই স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিছে। আমাৰ ইয়াত কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ প্ৰমাণ হিচাপে কলকাতা পঢ়ুৱাৰ যে পুলিচৰ হাতত মৃত্যুবৰণ কৰা ঠিক তেনেকুৱা তেলেশ্বৰী বড়োৱাৰ গ্ৰেজুৱেট পুলিচৰ হাতত মৃত্যু হোৱা, बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों। बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं। बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंसे हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोनहा गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायलांनो हागोन।